nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka humo, hayatakuwa manunguniko na kaumo na starehe. Ni heri sana milele. Igitabo cy'Abalewi kibamwe ibice bitatu. Kibamwe abatamzi, kikabamwe Abalewi, kikabamwe abakumirizi aribo binginzi. Ni igitabo kirimo uyu muryango wa Lewi. Uyu muryango wari waragize ikibazo igihe cyase, ariko Mose niwe waje kukiyukuraho. Isiraheli aje gutanga Yakobo, yahamagaye abana be bose ngo abahese umugisha. Bari abana 12. Ahera kuri Rubeni, aramubwira ngo ni wowe cyubahiro canje, ni wowe imbaraga zanje zatangiriyeho, ngo ariko nta bukuru uzabona, ngo kubera ko wuriye uburiri bwanje nkoze isoni, wararanye na nyoko wanyu, ndakuvumye uzoba mukeya, timuzororoka, muzashira, ngo mumeze nk'amazi, muzotemba nk'amazi yo mu gishanga, timuzorema hamwe, uzoba umugaragu w'abarumuna bawe. Abwira Lewi na Simiyoni bari bavukana bombi, arababwira ngo mwebwe sinzoshigikira uburakari bwanyu, ngo kubera ko mwararakaye mwica abantu, ngo mutema n'inkibitsi, ngo niyo mpamvu ngo mbahaye gushwiragira, mushwiragire muri bene wanyu, umurara wanyu ntukagaragare, ubwoko bwanyu ntibukaboneke, mugende ntimuzogira n'isambu, ntimuzogira n'itongo, bazoza babakebera kuri bene wanyu, babakebera akantu mugaturemo. Humble des avargeria sample, afirite taplete par des overi. Biragenda birabakurikirana, imyaka 500 irashira. Mose ngo aje gupfa, arabahamagara bose, ngo arangize ahera nabo kuri Rubeni, aramubwira ngo bene Rubeni, mubeho ndi mugafe. Izi Bibiliya ntizazisobanura neza Bibiliya yera na Bibiliya ijambo, ariko Bibiliya y'igiswahili zivuga ngo timukabe baki. Namwe mbakuyeho umuvumo wo kuba inciki, umuvumo wa so ngubakuyeho, timukabe baki. Ngo arangize agera kuri Lewi. Amen. Abahanurira imigisha 7. Mu migisha 7 uwanyuma ari wo mvuga, arababwira ngo mwebwe kubera ko mwakoreye inzu yanje, mwigishije Isiraheli amategeko yanje, mwababwiye amabwiriza yanje, nimubeho. Asifiwe. Umurimo wanyu ugaragare, umurimo wanyu uboneke, umurimo wanyu ugumeho. Ngo arangize abaha amabwiriza ku gicaniro, kuko nico tuvuga. Ihema ry'ibonaniro ryari rigabuyemo ibice 3. Ahera muvuge ngo amen. Amen. Mwongere amina. Hallelujah. Icya 3
iyo umaze kubwira inshuti yawe ko umuriro wazimye yego ukamubwira n'icyawujimije yego ugomba kumenya aho watereye, aho wasigiriye wa muriro wa mbere, aho watereye ukagwa. Muvuge ngo amen. amen. Akaba ariho utangirira, ntugahita usimbuka ngo urahura na guyereka ngo ugere aho yarageze. Sa n'usubira inyuma ubanze witonda ubwira Imana ngo Mana shoboza gukora ibintu k'ibya mbere, shoboza kuba imbere yawe, shoboza kubana nawe, shoboza. Haleluya, haleluya. Iyo umaze kugaruka muri wa mwanya icaka n'uzukora, asifiwe asifiwe, amen. uzufunga rya rembo ryatumye umuriro uzima. Ndashoje asifiwe. Mu Giswahili niho azavuga neza. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso yaramubwiye ngo usipe shetani nafasi, usimupe shetani nafasi. Ko kuweza shetani ngahume. Muvuge ngo amen. Tema iyo hafunze biba birangiye, tiyosubira kuhanyura haba hafunze. muriro gwa rurema gwa nashonoka. Amen. Mu myaka 30 maze ntarama, aho ibanga rimwe nakoresheje. Amen. Asifiwe asifiwe. Asifiwe sana. Asifiwe asifiwe. Haleluya. Asifiwe sana. Asifiwe asifiwe. Haleluya. Asifiwe sana. Asifiwe asifiwe. Asifiwe sana. Ni igihe nahawe n'Imana ntigeze ntakaza kuva ico gihe. Ni muyandi magambo, ni isaha nahawe n'Imana ntigeze ntakaza kuva ico gihe. Ni umwanya nahaye Imana nayo irawemera ndawukomeza kugeza n'ubu nyine. Nibanga nagiranye n'Imana irambwira ngo ikintu gitakaza uzaba utakaye, ikintu gikomeza tuzajana nawe. Ni igihango asifiwe kiri hagati yanje n'Imana. Umunsi ambwira ngo dore aho nzoza ngusurira, dore aho nzoza ngusanga, dore uko tuzatuganira nawe. Ndacafite gutarama indi myaka myinshi. Amen. Haleluya. Kandi ibintu byose nabonye muri iyo myaka 30 sinshobora gusuzugura na kimwe, ngo kubera ko ndi mu mujyi, ngo kubera ko nabaye pasteur nyoboye paroisse, ngo kubera ko ifaranga zaje zirahari, kubera ko uzi ko twigeze kuja mu ivuga butumwa, tuva hano turagenda tujya gukora ivuga butumwa Rwamagana n'amaguru, n'amaguru Rwamagana. Ubu tibompamagara mu ivuga butumwa ahariho hose ngo mbabaze ngo se ngo tikiri hehe, mba nifite injyana n'ingarura, guca hejuru no hasi byose Imana yarabikoze. Kema kandi icyo gihe muvuga ngo amen. Amen. Uzuvuga ikintu Imana yagushize ku mutima udaciye ku ruhande, oya kubera ko hazaba igihugu bebera ukavate se ngo ninkundura iki kintu ndabona itiki icyo twarakirenze kare. Kama ni injili. Asifiwe asifiwe. Haleluya. Mashujaa wa imani baba, mashujaa wa imani wanahubiri injili ya mwisho, wanahubiri injili ya mwisho. Mashujaa wa imani, mashujaa wa imani wanahubiri injili ya mwisho, wanahubiri mashujaa wa imani, mashujaa wa imani wanahubiri ya mwisho. Minota yanjye irarangiye. Iyo saha muvuge ngo amen. Amen.
nabwiye Imana ngo ntabwo nshaka ku isaha maze kugera ino mu mujyi iba nk'isaha y'abayisilamu cyangwa y'abaturika ngenda mpindura. Amen. Hari amasaha 3 azagora gusenga, amasaha 3 azagora gusenga cyane, uzo yapime azokugora. Nanje yarangoye gusenga saa 6 saa 7 saa 8, ayo masaha azagora. Uzorebe niyo muri mu gitaramo muzamugeza saa 7 saa 8 kigasa n'igihwanga, muzamusa kuja kugifata saa 9 saa 10 ngo nangize nitoza ayo masaha. Asifiwe. haleluya. Habe n'irijoro haro twavuganye saa 7 mpamvu ngo ko ndategura kabiri kesho cyane, hari saa 9 ko ndategura kabiri kesho. Haleluya. Ariko nubwo nakoraga ayo masaha gutyo, ariko ya saha yanje ikaguma tugabona baba we. Tugabona Yesu. Pastor, tugabona Yesu murako ririmba akaririmbo kamwe iminota 3 akaririmbo. Mashujaa wa imani, wa imani, mashujaa wa imani, wanahubiri injili ya mwisho, wanahubiri injili ya mwisho. mashujaa wa imani, mashujaa wa imani, wanahubiri injili ya mwisho, wanahubiri mashujaa wa imani, mashujaa wa imani, wanahubiri injili ya mwisho, wanahubiri mashujaa wa imani, mashujaa wa imani, wanahubiri
Kanyambo naze hano. Bwana sifiwe. Tugiye kwerekeza umuvuga butumwa. Kubw'intambara turwana akumva umwami Yesu ni ngombwa ngo tube dusho imizi muri Yesu yabawe Uwiteka atari we waturize iteka tuba twaramizwe iteka ibigoyi bya Satani yabamana ya Uwiteka atari we waturize iteka tuba twaramizwe iteka ibigoyi bya Satani. Bwana asifiwe. Amen. Eze Kanyambo mikoro igisubizo nawe muheze izi ni indirimbo z'igitaramo. Kubw'intambara turwana bakundwa b'umwami Yesu ni ngombwa ngo tube dusho imizi muri Yesu iyaba Uwiteka atari we waturize iteka tuba twaramizwe iteka tutakiri mw'isi y'abazima iyo tutareba Yesu iyo tudatumbira Yesu tuba twaramizwe iteka yeme ibiri mw'isi y'abazima iyo tutareba Yesu iyo tudatumbira Yesu tuba twaramizwe iteka tutakiri mw'isi y'abazima. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Atukuzwe Mwokozi wangu. Ubundi dushiraho kino gicaniro pasiteri twagishireho ibintu bibiri, ijambo ry'Imana n'umwanya wo gusengera ibyifuzo, ariko tuza tuja kugera muri uno mwanya bikagorana. Bajya bose twari dufite tukabura aho baciye, kandi arico gihe cyari gikenewe. Ijambo twumvishije ryari ryiza ku buryo twari kuryinjiriraho tugasenga Imana, ariko duniya wamuririmbye yaravuze ngo imihari bikasa, ukabona umwaciya ndaciya. Twari ko tugwanira mikoro mukanya, twari ko tubura uyifata podium ariko yuzura, twari ko tubura ko tukandika, ariko twinjira mu bindi bihe isi ikadukurura ikadutwara, ugasanga dusigaye gutyo. Kandi hari ikibazo Fidele atazokemura ari wenyine, hari ikibazo gwireka tazosengera ngo gikemuke ndi jenyine, keretse umunsi nagiriwe amahirwe saje akamba iruhande, pasiteri akamba iruhande, kuko ababiri bararutuma. Muri iyi minsi ko ndasoma igitabo cya Yeremiya naratangaye, numva n'umugabo sinageza ngisoma, ariko sindahabwa kucigisha, ndacansoma gusa kugeza ubwo Imana ngo yabwiye Yeremiya ngo uramubwira ngo uzopfa udashatse, imubuza urushako, iramubwira ngo kubera ibyaha byabaye n'ishaka wagize ry'umurimo w'Imana, sinkeneye kuzoshaka ngo urubyaro rwawe ruzosigare kwandagara, keneye ko kizogukomokaho cyose kizoba umugisha. Rero ipfa genda, ariko ntiyakagira akantu kawe kabi kazosigara. Dufite abantu badafite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Twobona abantu bameze nk'aba Yeremiya, ab'Imana yiratana ikababwira ngo kanye, aho kugira ngo wangirikire muri kino gihugu ndakwimura nkujane mu kindi gihugu. Wiriso Imana yo mu ijuru igahamagara ikavuga ngo aho kugira wiriso yangirikire mu gihugu cy'u Rwanda, ndahindura ndakora ikintu cyotuma utaguma hano, ariko ngo usigarane nk'uwo nizeye, ikakwimura.
ibwira Yeremiya amubwira ngo aho kugira ngo umutima wanje uzababare kuzo wakoze uzofa udashatse tugasigura ubuzaba gosha kuzogira ibindi bibazo nkababa kuko warankoreye. Yeremiya ariko isi ratunaniye, isi ratugoye, isi kiratuzubaza kiratwinjiza mu bindi nibyo bya bindi ibi Fidela abwirije ibindi bo gukomera amashi ninde wo kugira ngo yishimire kubabara, ninde wo kugira ngo rahiri wababaye akabyumva se yose wabyumva. Nkuko yambwiye ijambo ejo bundi arambwira riri muri Mana Yohana irambwira pastor ngo kizagwa n'umubiri n'umubiri ikizagwa n'umwuka naco n'umwuka. Isi intambara dutejeje nuko turi mu kubwira abambaye umubiri tukababwira iz'umwuka. Kuko twese tubaye turi ku mwuka umwe sinobura ufite $100 kuri kofi. Nico kibazo. Twohuza ururimi tukabumwe tugasa tugasenga Imana imwe tukavuga bimwe taco tunanira twokora igitangaza twaza dusengera icyifuzo n'akabirunda kazana amashimwe akandi kabirunda kazana amashimwe akandi kabirunda kazana amashimwe ariko ikitunani turatatanye Satani yadukubisemo umuvurira abantu baratatana turi mu guhuzwa no muri restaurant ariko guhurizwa mu materaniro bikatunanira. Abwira umuntu ngo duhure tumwika akubahiriza amasaha ariko wamubwira ngo duhure tuje mu materaniro akaza barangije kwigisha. Niho Satani yatwije yatumariye. Ariko mukomere ijambo ry'Imana amashi. Mubarikiwe batumishi wa Mungu kubw'ijambo ry'Imana mwatugejeje. Tugiye gusenga. Bibiliya izivuga muri Yesaya ngo n'Imana izirangiza kundi baza imitima yacu. Izibona aho nje wenda ashobora kubona ikahamenya Fide ukamenya ibyo wonsengera ikagira n'ibindi utabonye yonyine ikabikora. Iyo niyo Mana twakagombye gura tumaze kumva ijambo imitima yacu isa neza ikeye itaducira urubanza tugahamagara Imana tukayibwira ngo Mana tugirire neza. Yesu yankuze ntaramumenya aho mbimenya Yesu nzitaho ariko we ntiyacitse intege we yakomeje kunkunda cyo rimwe na rimwe janyo bizira we kibwira ko ndi mu murongo we kasha kure y'amaso y'Imana gasayisha kwiyanduza ariko we ndandera umugongo we ahora ari maso kuganje kugira ngo ngaruzi neza we urupima la kotimeli bari beso rimwe na rimwe janyo bizira we kibwira ko ndi mu murongo we kasha kure y'amaso y'Imana gasayisha ariko we ndandera umugongo we ahora ari maso kuganje kugira ngo ngaruzi neza urukundo n'imbabazi. Haleluya. Ikimenyetso kimwe kiza kigaragaza ko Satani yatwaye umutima wawe uzukora icyaha umutima ukakubwira ngo ntacu wakoze takibazo ibi ni bisanzwe gusomana mutasambanye ibi ni bisanzwe niko Satani aza kubwira ubwacu gasambana ikakubwira ngo gusambana batakubonye nta kibazo ubwacu kiba wiba batakubonye ikakubwira ngo batagufashe nta kibazo umutima uzisigara ukwemeza ku byo wakoze ari ukuze. Iyo ubutane bwawe bwavuyemo Imana iyo umutima wawe Imana yawusonzemo uzisigara ukora ikintu umutima wawe ukaguheza congratulation ukakubwira ngo kurakura neza. Sikuyajua kama ndivyo yalivyo mpaka waliponionyesha Shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru
amejigeuza amekuwa rangi nyingi, Modela kasile. amejiingiza kwa siri kanisa. Basirikare sasa. Watu wa Mungu wao bila kujua, hata wameanza kumwabudu. Bwana sifiwe. Ko ndabategura tugiye guhaguruka twinjire mu isengesho. Ariko kingura umutima wawe. Umenye kuko ugiye gushira Imana. Bibiliya ivuga ngo rikubere nk'umubavu humura neza. Isengesho ugiye gusenga akakanya ribera Imana nk'umubavu humura neza. Umutima wawe wejejwe usa neza ukiranutse. Kubera kuko narayinezerewe ninjoro nako nahereye ku cyumweru iriya ndirimbo ariko be Imana yo mu ijuru zimuheza umugisha. Yintwari ngo ninde? Umuhungu Ben aririmba Pasaka paste. Aririmba Noheli yinjira muri Pasaka asoreza muri Pentecost. Iyindi yaririnze yambwiye ngo yazihimbanye ari zibiri narusha ndamubaza. Iriya Rishari nawe yaririmbye. Iriya Rishari yateye. Ben yambwiye ngo yazandikiye rimwe. Iyo Rishari yamaririmba Pasaka gusa ntiyaje kuri Noheli ntiyaje no kuri Pentecost. Yamaguma gusa mukazengerera ka Pasaka. Ariko Hallelujah! Hallelujah! yavuze ngo iyitwari ninde yemeye yitwari mu ijuru baratoranya baravuga ngo dore igihumbi y'isi giki kiratugutekije gucungura umuntu cika muri Noheli waje guruka muri Pasaka aravuga ngo ni wowe igitero cya kabiri ko cyavuga uyahobeye umusinya ariko yememe yantwari ngo ireke ibindi hobera umujinya w'Imana. ariko w'Imana tuzobonana mu ijuru twicarane tubwirane byabereye ni Kanombe. Nese tuvuga amakuru y'intwari ninde yemeye kushinyagurirwa. Nari mbabwiye mu kanya twarataramye na Kivara ni ukuvuga ngo nkubwire amakuru niba udataramye hariho abandi bamashije n'akazi rimwe baratangaza ku cyumweru kubera umunezero wari ubaye baravuga ngo nimureke n'akazi rimwe tuzotarama barambwira kandi muzobona abandi wowe gusa twemerere tuvuge ngo n'akazi rimwe igitaramo kiraduhuye ariko nano tuzogenda umunsi umwe zogenda bambure Umunsi umwe nzogenda. umunsi bamugitegereje ngo afishe yanje na Kivara gutya naho narashitsiriya Ikaperinaumu twarataramye n'akazi rimwe mbwira andakuma uku yego n'akazi rimwe naho bizokunda abantu bagatarama Imana ikaboneka ndahumikwa tutagiye kunywa icyayi kwa Rando no mu Gisimenti n'akazi rimwe ndahumikwa tutambaye amatereningi turanezerwa iravumera neza igitaramo kirangira saa 5 za nijoro. Saa 5 za nijoro saa saba z'amanywa amatu bari ko baza buzuye aho turwicare kera buzuye yewe kundi gute taramuga ifite umwanya kuko hari igihe uzobishaka ukabibura kandi nutanatarama wa muririmbyi niko yavuze ngo mu ijuru nta rungu ryawe bazogira nta rungu ryawe utarame kuko n'udatarama wigira ko wateye Imana irungu ariko hariho abagabo babatarama abandi bamashije n'abagore bamashije ubona Kibaraza jana ipendo zamara ijana nk'isaka yaranejeje umugore twahuriye nawe mu muhanda yazamuka iryo pendo ni wowe kaza nako ngero nigyo mu ikanisa ngo ye nigi wazaritaha azarijana mu nzu yamara karigaruka nuko tugiye gutambira Imana nitumara dusenga Imana kuko Aimable nari mukumbuye cyane kandi nawe uzucuranga sinzi yo wari waragiye sinzi nari navuze ngo uyu munsi nutaza ndaguhamagara turi kumwe na Kiriki mubaze ngo se arico mwapfuye kuko nje nawe ntacu twapfuye mubaze ngo se hari cyaba cyo tumumara tubiri tugera muri tungaho utaboneka Aimable ni fondateur wa Saint w'igicane niwe nyiri gicaniro muri piano abandi bose bozaho ariko Aimable niwe twatangizanye safari kandi muzamuheza umuntu agaciro kuco yagize gute yarakoze turi bake yakoze turi benshi none abantu tumaze gutsindagira ugiye kubura
ugiye kuja ariko agira mushiki wiwe utazusiba kabiri n'umunsi n'umwe ari he ubukwe bw'iwaho buzobera igicaniro tuzomutwererera nitumara tunabutahe sinzamubura mu kabiri buri kabiri kose kaganywe n'Imana azagatarama kandi azazakara niba ubukwe butaraba hafi bube hafi mu izina rya Yesu ikonkobora umugabiriya imusohore mu mazu yubakitse cyane imuzana kubera kuko ayigo bakobwa bataramira Imana ayigiye nikigera bazahabwa ubugingo cyane hari mushiki wacu wavuye muri Amerika nabonye afite inyota yo kubyina ariko ko karatambuka gutya bakamba bakupa tambuka hano mutambuka hano mbaheze umukunga nitumara dusenga Imana aba baba bafite inyota kuko iriyaga bigoye kandi bagize Imana ga hano nikihe nicitse kiziriko abagize Imana zoreba abantu baragiye niwageze uyikingurira ntiyageze imenya hisoke ikamayiruka gusa yayishakaho kiwacu kundonda gahura kare nizo zagize zikunda kurya cyane nukuvuga ngo nawe yageze hano abayumva yotamba agatamba kandi yambuye ko afite gusubira vuba katuguheza utambe kuko indi minsi iriye inyota ishire takibazo n'abahungu n'amahoro none mabre agiye gucuranga nitumara tuzoze kwinjira mu mwanya wo gusenga dusengera ibyifuzo duhita dusoza saa 3 zuzuye turaba dusohotse kuko niyo masaha baduhaye kisubiye bavuze gakubira inzu y'ufata